kureroa nguo madharau ni make. Yes, na anasema msichana wa kazi is not a servant, he's also a human being. Yes, agitiri twara gukagirwo no kone gukiria mwana magikoragwo makiumitie kumia waikoraga mundu ucio by the way niwe mwandikite no ni arahana tangi guikarira na no mwandikite yarakuhe condition cia guikara gwaku okoraga acio by the way acio makao mahana uguo kaingire makao makiendetwo ni ciana ito ringi na ringi ukoraga ati ambanirira kana kanyu ka mbere agitindikana nako mukagia ga keri uyu kakugia ga gatatu ona ni wokwiraga Mama Mboi, mimi ujue mimi sitalea mtoto mwingine. Wacoka wamenya uria uiguaga mundu akiuga tiriri ni ma uyu muiritu arereire mwana wakwa riu nari secondary arakwira ndugaciare kana kange aingerire kwanyu na agikinya riu kwanja arabangithia nginya uciari meho we makoragwo meho ona namba nene na nditindage kiurio gukurugwo ki aca ni menyaga ni thondekaga nginya menu ona ukoraga ukaigua kwira mlipika nini ukaigua kwira tiriri agora baba boy tulie nimepikia minced meat na mutumia rera aya mutumia Tore papa boy dale yaga miji dale yaga boso akioi one magocoka maruge banda ciao no le arugeira muthuri waku ria murugeire minced meat inyo mukuria mucere wa boco muthuri arie minced meat na kiria na cianyu ndarugite cia papa boy ni cia bita koruka mbere anongiaria meho meho wa kari wao matiendaga itheru uiguaga akirakirite akwira atiri ukaigua kwira na sasa Mama Boy, kusema ukweli una utu kweli una ubinadamu kweli unakwanga naye akorio niki akigatiri sasa Mungu amekujalia amekupatia pesa mingi ana akakupatia pesa ya kununua mashini ya kufua nguo lakini mashini unafunga kwa nini ana ingorwa mashini ndega agura nguo ana ingorwa mashini ya kula Aramwira thabundi mashini yahuthagira na thitima kamwira atiriri mashini ore akuhuraga nguo ciaku we na cia muthuri waku ici aimia janake na kirai na bucket riu wende okamba gutariria horo wa bia ciaku no Ngai akurathimite wacoka ati waingirira irathimo icio ati uhingaga mashini riu uhingaga mashini meho mekuo wako no koraga acio mwana arira mwana arira oyo ndiwe ri agakira we mutumia we mwana ucio kahana ta kaguruka gakarira makiria gaikagia thari gaikagia nginya maguru gagitanaga anti kou nio mora matwarana kararira gagitaga anti na wewe acio magoikaragira na reke ngwire ugigatuika ati ni ugucenjia muiretu ucio ri inakwanga very hard utuika ati no amucenjia tondu riu nake ne ahandie tatonya no na maundu magwaku nake hana we ta kinya ni akinya atwikire tarwe mwene mucio ni atwikire tarwe ona no we ni tawe ni ta guka gucera ugo wanjirite ati akorie muritu wake wa wira invitete mamu wao gwake auto ndo mwana ndiogika akimwira aracerete kwa my sister rwanyita aracerete kwa sister yake acera riu nake arona wega ni kiatia ni amo invite gwake ndarake muiritu wa ira ndake invite nite gwake riu ugokora kora nginya nyina ni ararara atari ukimuhete nyumba ria komagari kane kuri bedroom yake niko urakora nyina urakora nyina ni arekatia yararara nyina ni ararara ukamuria riu ri nataka nikuulize aje, yani unaweza alika mama yako bila mimi hata kuniambia ukaiwa kuulia sasa Mama Boy, kusema ukweli sasa mama na ni mama yangu, makosa iko wapi? Kama kuna makosa si uniambie. Kama nilifanya makosa, kama nimefanya makosa niambie. Jiweke kwa kiatu yangu. Ukue wewe ndio unafanya kazi hapa, mimi ndiye mdosi wako. Na mimi unajua naendaga home after 6 months. Mimi ndiye mdosi wako. Si wewe hata wewe unge invite mama yako.
Atondo arataku na ciari kumatora moka gucera kugure. Na kama tiriti wega nginya arataku ni maugaga. Ona wewe kuria tiriri. Si last month mama boy. Si mama yako alikuwa hapa. Alikuwa hapa akakaa siku 3. Sasa huyu analala leo, kesho anaamka anarudi kwa sistangu. Sasa nakuuliza, sasa si useme kama kuna makosa uniambie. Kama kuna makosa wewe niambie. Ndio hata mama yangu aende akijua. Mimi nimekuwa nikifanya makosa hapa. Ako kwa mbele. Kama ni sawa, kama anaenda kesho ni sawa chalale. Magala hapa kiria story. Omwetage kumuria tiriri. Ni ura marire story nginya thaa 7 cia tuko na nyina. Na rucio cinde no arokira kwariria ciana irie thukuru. Ni arokira kwariria ciana irie. Na cia kwa 5:30. Ukaigua kuria sasa mama boy nini nakusumbua? Ni saichelewa kweli hata. Ni saichelewa kweli. Watoto wasaichelewa ni kuamka. Ni kuamka, si mimi nitakuwa. Si mimi naongea na mama yangu. Amo invite ite. Atondo moyaga ruthati themba turi. Na Zade agatinda akomete kuria rungu rwa kiria. Araunda pa ndaraca cia thika rodi. Wa manda pasti na akomete kuu. Na ciana nĩ irekaga nake. Yes. Na ciana nĩ ciĩkaga atia? Nĩ ireka. We ũngĩgeria mwana ona kũmũhe irio no ũrĩa mũnini. Ndange ona nĩ akwĩraga wehere wambe ũthiĩ nĩgetha mwana arĩ. Wambe ũthiĩ ati sutoke kidogo ndio mtoto akule. Ati akiwa hapa hawezi kula. Arera nĩ nyina wa mwana ũrerwo. Unajua akikuona hapo hawezi kula. Na mimi tukiwa na yeye atamaliza saa hii tu. Ona ile inayo bwana wangu. Warora baile ukoria kakana gaku atuĩkire kama Jaluo. Ona bakori akimeirwo marigo na nyeni cia thibinaji ni mama kibe iyurite oguo ukamũkinya ũkamũria atĩrĩrĩ. Sasa hii yote atamaliza. Akwĩra atĩ si ondoke tu uone. Ondoka tu uone. Hapa hakuna kazi. Akawagerekia kũrega goka. Akaumia gata. Na wewe mawageria ukayona giciko kimwe. Ndangĩrĩa. Ũmwĩkagĩra kanua gatitua. Acio makũnyitaga gĩthua. Acio rĩu airĩtu a wĩra. Acio makũnyitaga gĩthua. Na nĩ hatari kwa usalama. Na nĩega yatena ũru. Aca ndari na ũru ona ũguo arugeire mũthee waku micimiti. Tina ũru. Arugire tondũ aikarire kũu akĩmenya mũthuri waku ndarĩaga mboco. Wanyita. Na akamũiria ũkĩte rĩ. Nĩoĩ gĩkwao nĩoĩ atĩ mũthuri nĩwe wambaga gwĩka atĩa? Kũrugĩrwo. Rĩu akĩambire kũrugĩra mũthee. Onako ũtigĩtie tu we ũke wĩke atĩa? Ũihũre. Nĩgetha acoke arugĩre kĩ? Ciana andũ aya angĩ rĩu. Ona ũngĩmũria nĩegũkwĩra. Ukaigua kuulia sasa mama boy, kwani ati ningepikia watoto kwanza? Watoto na baba boy si ndiye ana style ya kule kwanza? Si kikwetu baba ndiye anakula kwanza. Anakula kwanza ndio hawa watoto wengine wanafanya nini? Wanakula. Sasa si ndiye anaendanga kutafuta. Ndio rakwira. Si ndiye anaendanga kutafuta. Sasa watoto hata hawana njaa. Si ndiye amekuja kama ako na njaa. Ni arakwira ndio muthuri waku akage muhutu. We ni mutu atarahuthira we. Urenda ati ciana ciambe irugĩrwo atĩ irie igakomage. Ũgĩũkanĩra arauga atĩ arenda kũruga mboco na kabici. Na matimakaga. Aca. Ndari undu atoĩ. Oĩkĩra. Na ndabataraga kwĩrwo atĩ wĩkĩona kana ũrute wĩra mũna kana kona mũgeni oka acavona. Moĩ nginya gũtuga ageni aku. Oĩ nginya gũtuga ageni aku. Ũmũkoraga okorwo nĩ mũgeni waku igua akĩmũria atĩrĩrĩ, utakunywa chai ama utakunywa maji ya ndimu? Nginya aratanguothe matũramakwĩraga ũrĩa mũirĩtu mwega. Tutakunywa chai kwanza ama utakunywa maji ya ndimu? Mani ũrĩ mũirĩtu mwega. Ndĩmũkoraga arĩ busy na nginya ũrĩa arugaga wega. Atumia nĩo waragia. Na rĩu thĩra atumia nao nĩ kwenda kũiana acio wega. Rĩu aciaga nao unaona ule rafiki yako alikuwa hapa. Mama boy alikuwa ananiambia ati kama naweza nitoke hapa ama niende nipeleke mahali kwingine. Na ataniongezea mshahara. Ni kunyongerera ki? Mshahara. Kamushahara. Aikora mundu ni agithiro karigagwo agĩire ku. Ukamũcoka ukamũkora na gũkorwo akakwamũrata wako. Kwamũrata guo.
menana.